ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, имрӯз бо як хабари хуш ки бисёриҳо ҳар рӯз савол медоданд ки мо чӣ хел муҳоҷирони корӣ ба Русия биравем, сарҳадҳо кай кушода мешавад. дар ҳамин мавзӯъ як хабари хело хуш аст ки мехоҳам ба шумо бирасонам. хело буд ки ҳамроҳи шумо во нахӯрда будем, навор накарда будем ва имрӯз пас аз як чанд муддати дароз навори навбатиро пешкаши шумо мекунем бо хабари хуш. ҳатман наворро то ба охир тамошо кунед, чунки дар дохили навор бисёр маълумотҳои зарурӣ аст. мутаассифона баъзеҳо наворро ним тамошо мекунанд ё ин ки то ба охир тамошо накарда зуд саволи худро дар зери комментария менависанд. ҳатман бо диққат тамошо кунед, дар саволҳои худ ҷавоб мегиред. мо бошад пас аз як тавсияи кӯтоҳ мисли ҳамеша мегузарем ба қисми асосии видео. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо медонед, ширкати Даво сарпарасти шабакаи Голос Мигрант аст. ҳанӯз аз давраҳои оғози ҳамин шабакаамон қариб 2 сол зиёд мешавад ки ман ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳам. ин ширкат маҳсулоташ дороҳои гиёҳӣ мебошад ки барои мардон, барои занҳо, барои бисёр нафарҳо, барои муҳоҷирон лозим аст, ба монанди эпимедиум паста, самиунван барои фарбеҳ шудан ва дигар дороҳо барои вазнро сабук кардан, барои мӯи сар баровардан, барои риш баровардан, барои дарди меъдаю устуғондарду хунукзадагӣ аслан бисёр дороҳояшон ҳаст. масла 490 ҳаст, яке аз беҳтарин равғанҳо. хулоса дӯстони азиз, беҳтарин дороҳо дар ин ширкат ҳаст барои шумо. дар рақамҳое ки мебинед занг занед, ҳам занҳо ва ҳам мардҳо, доставка ба кулли шаҳрҳои Русия, ба ҳамаи деҳотҳо ҳатто ҳаст. дар Москав низ ба метроҳо бурда курьерҳо тақсим мекунанд. ба рақамҳо занг занед, дар ватсапҳояшон нависед, ҳатман ба шумо ҷавоб медиҳанд. дӯстони азиз, ба ғайр аз ин хабаре ки ҳоло ба шумо мегӯям, як хабари хуши дигар дар охири навор аст. ҳатман бубинед, то ин ки аз он хабари хуш шояд ба фоидаи шумо бошад, бенасиб намонед. Владимир Путин як 3 ҳафта пеш ба правительство вазифаеро дод ки онҳо бояд то 1 март роҳи осони ба сохтмонҳои Русия пешниҳод намудани овардани расонидани муҳоҷирони кориро аз кишварҳои пасошӯравӣ, яъне аз кишварҳои СНГ дида бароянд, яъне ки як кори роҳи осонашро пайдо намоянд ки онҳоро дар ҳамин ҳолати карантин бо риоя намудани қоидаҳои зидди эпидемиологӣ оварда ба Русия бирасонанд. ва рӯзи гузашта вазири сохтмон ва ЖКХ, намедонам ЖКХ ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад, хулоса вазири сохтмон ва ЖКХ Ирик Файзуллин хабар дод ки мо механизми ҳамин овардани муҳоҷирони кориро ба сохтмонҳои Русия ба роҳ мондем ва муҳоҷирон аз кишварҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Туркия ба Русия оварда мешаванд. акнун дӯстони азиз, биёед мефаҳмонам ки чӣ гуна муҳоҷирон бояд ба Русия биёянд. як чанд вақтҳои охир саволҳо ҳам ҳамин гуна буданд ки дӯсти азиз, агар хазяйни мо дар ягон ҷо мактуб нависад, оё тариқи соҳиби ҳамон хона, нафаре ки корфармо аст, ҳамонро дар назар доштан муҳоҷиро, хазяйн мегӯянд қариб ҳама, метавонад ки онҳо мактуб нависанд ва мо тариқи мактуби онҳо ба Русия биёем. дӯстони азиз, ин гуна нест. дар ин мақолае ки мо имрӯз хондем, амрӯз чоп шудагӣ буд, дар масомонаҳо қариб паҳн шудагӣ аст, дар ҳама ҷойҳо як-ду тоашро силкаашро мемонам, худатон даромада бихонед. дар ин ҷо гуфта шудааст ки танҳо намояндаҳои ягон корхонаҳои калон, яъне сохтмонҳои калон метавонанд ки ба вазорати сохтмон муроҷиат кунанд ва ҳамчунин ба вазорати сохтмон метавонанд муроҷиат кунанд барои манамин ЖКХ, яъне ки барои дворник мегӯянд, ҳамон нафарҳое ки тозагии шаҳрро ба уҳда доранд, барои онҳо намояндаҳои ҳамон маҳаллаҳо, намедонам депутатҳо ё ин ки баъзе раисони баъзе шаҳрҳо метавонанд ба вазорати сохтмон муроҷиат кунанд ва ба онҳо чанд муҳоҷир лозим аст, дар кадом бахшҳо муҳоҷир лозим аст. ҳамон список составро ташкил мекунанд, яъне ки ҳайати ҳамон лозимиро ва ба мақомоти Тоҷикистон равон мекунанд. дар он ҷо шумораҳо ҷамъ карда мешавад ва ба Русия равон карда мешавад. ҳамаашон бо як контроли муҳим аст, яъне ки идора намудани, риоя намудани қоидаҳои зидди эпидемиологӣ. калимаи қин ҳастам ё ман эпимедиум гуфтам мухтар шудам.
خب دوستان عزیز، با شما فهموندم که چگونه و کیها میتوانند تنها نماینده ها یعنی که صاحبان کارخانه های کلان و همچنین رئیس و دپوتات ها. دوستان عزیز، نفرهایی که یگان کارخانه چای می دهک دارند 10-7 نفر کارگر لازم است و اینکه چای خانه ها رستوران ها نمیتوانند که زاپروستیان برای قبول نمودن مهاجران کاری. مسئله اساسا خیلی جدی است. در برای ساختمان ها گپ می رود، یعنی که در ساختمان ها خیلی شد که کارگر نمی رسد. از همین لحاظ بسیار پروژه های دولتی علاقه قفا موندن و نبودن کارگرها سبب شد که کارفرمایان برای یک کارگر 3 کارفرما است. برای کارگر را گرفتن، اینش معاشی بلندتر، اینش معاشی بلندتر پیشنهاد میکند. بالاخره ساختمان ساخته می شود با نرخ های قیمت و دام ها نیز خانه ها نیز در مسکو از همین سبب قیمت شد. این برای آنها علاقه نوید است. چند روز است در مسکو برف زیاد میریزد، راه ها محکم است، هر 1 کیلومتر پس قریب آواریا هست و این رو هم به نظر گرفته میخواهند که هر چیز زودتر مهاجران را به روسیه راه بدهند. درستتر بگویم اینش هم غمخواری و دلسوزی برای مهاجران نه و برای خودشان. ولی به هر حال این رو مهاجران ما میخواهند، خیلی هم منتظر هستند. ماه دکبر سال 2019 مراد حسنولین ویце پریمیر گفته بود که از روسیه رفته و برنگشتگی مهاجران شمارهشان به 1.5 میلیون شماره برابر است، یعنی که 1.5 میلیون مهاجر رفته برنگشتند به روسیه. این هم سببش محکم بودن سرحدها است که مهاجران توانستند بر بگردند. 1.5 میلیون مهاجر اگر که در روسیه نیست، این یک برای اینا یک کاتاستروف است. هر سال 11 میلیون مهاجر در روسیه به قید گرفته میشد و این سال باشد همگی عین حال 6 میلیون مهاجر به قید گرفته شده است. به این کرانتین و به این پاندمی هم سال تا سال مهاجران به روسیه کم میآیند، چون که علاقه مهاجران آسیای مرکزی به دیگر کشورها رفتن را یاد گرفتند و اینش یک خطر بود برای روسیه. بالای این پاندمی سرحدها محکم شد و کدومی که در مسکو هست خودش با چشم خود دیده ایستاده است که یک خرابازار تشکیل یافتگی است. همین شب روزهای برفی یک حادثه است مسکو. برای همین خاطر دوستان عزیز، امین خبر خوش است برای بسیاری هایی که در تاجیکستان کار و فعالیت ندارند، قرضدار شدگی هستند و راضی هستند که من همون سپرافکه های قلبکی کرده گویا بیمار هستند. 80,000 روبل 70,000 روبل رصد کرده به روسیه آمده ایستادند و آنها رو در ایرپورت چند سوتکه منع کرده ابرد یعنی که گردنده تاجیکستان روان کرده ایستادند. برای آنها این یک بهترین خبر است که اگر به شرط هنری ساختمانچیگی داشته باشند. این بود خبر که به شما خواستم برسانم. در آینده خبرهای بهترین اگر پیدا شود حتما اولین شده به شما میرسانم. نوار ما دوام دارد، حتما نوار ما رو تماشا کنید. دوستان عزیز، شرکت علبون بهترین اقدام رو برای شما پیشنهاد میکند. اگر شما در مسکو هستید و تلفن های سنسوری دارید، میتوانید که به سامانه به آفیس علبون بیایید. تلفن های شما رو به پول زشیدنی استکلو چسبانیده شما رو یک پیاله چای کرده خوش رو پیشواز گرفته و گسیل میکنند. نفرهایی که نمیدونن شرکت علبون چگونه شرکت است، شرکت علبون قریب به تمام تاجیکستان تلفن های موبیلی خود را دسترس میکند. شما از مغازه ها تلفن های موبیلی رو میخرید ولی نمیدونید که با همون مغازه ها شرکت علبون برده میرساند. حالا قریب که نسبی زیادی مغازه های تاجیکستان با شرکت ما همکاری میکند و ما با آنها تلفن روان میکنیم. همچنین شما میتوانید که از سامانه ما پریاموی درآمد زکات کنید و سامانه ما یعنی شرکت علبون به پول تا تاجیکستان دستافکه میکند. همچنین به پول دستافکه میشود به تمام شهرهای روسیه طریق پوچتا، طریق کوریرها به پول دستافکه کرده میشود. میتوانید در روی سامانه همه مدل ها را تماشا کنید و مدل هایی که شما در سامانه نمیابید میتوانید که طریق این نمرها زنگ زنید، در واتساپ نویسید، حتما با شما یافته مدل ها را با نرخ ارزان نسبت به دیگر جای ها پیشنهاد میکنند. حتما زنگ زنید با مادر و پدر و فرزندان و عائله هایتان از روسیه همچون پدرکه همچون تحفه تلفن ها را فرمایش بدهید و شرکت علبون برده میرساند. فراموش نکنید در آفیسشون در مسکو هر روز یک شنبه شما را انتظارند. پیشکی زنگ زده مدل تلفن خود را معین سازید
ва биёед ба шумо якта стеклои беҳтарин сифаташ часпонида шуморо олиҷаноб пешвоз мегиранд ва гусел мекунанд. Ширкати Алабун барои осонии кори шумост. занг занед.